Inggih, idedane sareng-sareng sambuan kita. Titiang lunas perhatian idedane abos-bos. Duaning pemuput bulan basa Bali. Warse kalih tali 3 likur ring rahimane mangkin jadi kalih. Sanedahat mustika yang titiang. Kepala SD Negeri 1 Batumsel. Para guru ring SD Negeri 1 Batumsel. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Para siswa saking SD Negeri 1 Batumsel. Asapunika talar prawataka bulan basa Bali sani suksenaya titiang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Pinirihin lugrayang titiang ngaturang rasa amayu bagiu. Majang ring ide sang yang widiwasi. Duaning sangkaning astung kertewara nugrahan ide. Iraga sareng sami presiderau ring parikram puniki. Nenten lali titiang ngaturang swasti prakte. Rahajeng semang saha matur suksema majang ring kledangan ide dani. Ngerawin pemuput bulan basa Bali. Warse kalih tali 3 likur. Sane meuntang. Melarapan basa Bali. Miring wardiang budaya literasi. Basa lan aksara Bali. Inggih lanturang titiang ring parikrama sane kaping 3 inggih punika nembangang lagu Indonesia Raya lan Mars Universitas Pendidikan Ganesha. Inggih idedane sareng sami mangde ngadegrihen ajenis. Majang ring sane kejudi inggih durusan. Inggih titiang lunas mangde idedane mangde sedateng ngadeg. Sane makin tincapang titiang ring parikrama selanternyane inggih punika penguacenan pengras titi. Majang ring sane kejudi inggih durusan. Panyuk serahan piagam majang ring para sisi sane sampun ledang nyarengin parikrama bulan basa Bali warsa kalih tali 3 likur. Antuk punika majang ring ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah kesarengin untuk menggala prawataka karya bulan basa Bali mangde munggah ke ajang. Selanturnya nih, titiang lunas majang ring ketua kelas ring sejebak SD Negeri 1 Batumsel mangde talar munggah ke ajang. Kelanturang untuk sesi dokumentasi. Sane mangken tincapang titiang untuk parikrama selanturnya nih inggih punika sambrama wacana saking ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah sepisanan muput parikrama bulan basa Bali warsa kalih tali 3 likur ring SD Negeri 1 Batumsel. Majang ring menggalap prawataka karya inggih durusan. Titiang lunas majang ring prawataka karya mangde laksana sesi dokumentasi. Idedane sarang sinamuli. Wandah kadi asa punika pemuput bulan basa Bali warsa kalih tali 3 likur. Santukan galah sampun sekadi panemaya. Rau iriki titiang presiden ngiringang idedane ring parikrama rahinan mangkin. Maka kirang langkung atur titiang nugrayang titiang lungsur gangrena pangampuran. Pinaka penguntan puputang titiang antok parama santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.